imantala siya muanhi si Jesus aron luwason na kita. Kung di kita mo ato sa pagminsahi kanila, kinsa na lang kung madumili kita. Daghan na ang anihunon, naghulat ang Dios sa katawhan nga mubuhat niya. Gihatagan ta niya uga sa pagsulti nila. Kung dili kita basin unyag, mangalaglag sila. Mulakaw kita, imantala siya muanhi si Jesus aron luwason na kita. Kung di kita mo ato sa pagminsahi kanila, kinsa na lang kung madumili kita. Mulakaw kita, imantala siya muanhi si Jesus aron luwason na kita. Kung di kita mo ato sa pagminsahi kanila, kinsa na lang kung madumili kita. Kung di kita mo ato sa pagminsahi kanila, kinsa na lang kung madumili kita. Kinsa na lang kung